Hancur generasi na yang pegang roh Allah di Aceh nyota lahir, pegang roh Nabi Isa di Aceh kan terjadi. Menyau ke ulama Siti Tejir Yahudi yang berikut daja hala darah tak semati. Nyokan haba pegura haba nyokan terjadi. Nyoban kadi Aceh cita preh-preh balabi. Bener jagaan nyawa hipoma dengan ayah. Bener peduli Allah lepas iman lam dada. Bener jarak sekolah sampai hanji kuridaya. Bekan pebebas ada pergaulan jaga. Berjemaah kot ke Allah azul pakurot kelma begara-gara anu Mesir dalam neraka. Tak dari ada cip bito tak dunia ke maksim membagotat jujur tempat kabelahe anu di tempoh di tempoh Yahud tak ganje nyong mengikut daja alu darah tak semati. Nyokan haba pegura haba nyoka terjadi. Nyoban kali ada cinta preh-preh balabi. Kasih dalam masjid peneliti budonya nyong. Jak minta kira ke pangkai getanya dawa. Tanya yang ketua pun cewek dan lagi go. Lupa raya dosa bubut cairan donan cinta mo agam. Betul mudah-mudah roh ane kanapan beklek matang kaputron. Tak ngedum anu bajeng jibadeng yang lahir. Akibat pergaulan bebas mana sotamle. Si darah diangkut bengong sepot hana pre-pre. Lagi surai gemong jipesim di agam bagi. Pakan pemahan getam pakan yang tayang. Bek kasutan agam gemong ke perut hai nyong.